花无花哩啊啦，正经的吼。这个这个到赶快，这个是贵的嘞。啊？你漂亮啦，做媳妇啦。有钱人家哎。钱人啦，哎，这。我好心他戳我啦。我啦，我好心有啦。戳啦。来了。好不好？好不？他有儿子啊。哦，谢谢，不用谢谢，谢谢。想跳的啦。啊，谢谢。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Hari ini ceritanya mau masak ungkep sapi ala Taiwan, teman-teman. Saya masak beberapa kali itu sukses, bahkan dibawa ke salon itu katanya masakan saya lebih enak daripada yang ada di hotel bintang 5. Seperti itu reviewnya, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Ini nyonya aku nyuruh saya masak. Nyonya ingin melihat seperti apa saya memasak seperti itu. Di sini ada wortel, teman-teman, wortel organik punya, warnanya burik tapi kerasanya enak, manis. Bentukannya kok ini, bahan tikus paling gitu. Batangnya daun bawang ya, daun pre, batang daun. Rusak dibuang ya teman-teman, jangan eman-eman. Ini aku enggak suka. Nah, ini jahe ini garing ya, tambah jahe. Jahe ya, tumis ya teman-teman. Ini nanti tuh lonyot, ditumis biar harum, jadi air nanti kalau diungkep 1,5 jam. Ini supaya harum ay. Ini tak tumis dulu ya, biar wangi dulu teman-teman. Nah di sini ono haha topancang sama topancang, ini yang pedas punya. Laos.如果 干净没有关系，那个好脏哎。那个衣服快到了，仔仔。夏天你还很久啦，对不对？我怕是夏天快过去，还很久了，7、8月都还夏天呢。Ini dioseng sampai harum ya teman-teman. Daging sapinya masuk. Tambahin pinggang.哦，没有下去炒。有炒啊。好了啦，这样也不用太多。没有酱油也不好吃，酱油有多多的味道。外面那个杆都是酱油啊，要姜是不是这样？酸菜对啊，在外面搅。如果我们不过辣，我们加辣椒酱一汤匙，我们加酸菜那个一点点，拌一拌，这样一定辣。
不要一锅都煎不辣，对不对？有看到它煮怎么样？我写的这个让它有好吃的味道。对呀，让它滚一下哦。整颗下去啊。对呀，以前我是想切小一点啊，后来它还没退冰，我的手伤啊。我给太太讲而已啊，如果不相信你太太是看看。你怎么会不相信？你整颗下去也可以的啊。对，它一整颗下去都它会融化，因为它是冷冻做的，很好。我们如果有番茄，洗一下放冷冻，我们不要洗，我们不要没有洗不要洗干净再放冷冻。这样，这个也是这个，小小的这个以前有椰子那个不一样，大的这个不一样。这个便宜啊。现在便宜才在做，对不对？也快要结束了。应该有买。红萝卜跟白萝卜一样。我们洋葱，我要快点去。我们洋葱没有，我们葱也完了。对。红萝卜也没有。等一下出去买了。还有像去市场买。刚才说不要去市场。明天要买水果对不对？今天买菜是这样的意思。好，不然呢？明天礼拜六不是说要买水果，因为礼拜天拜拜啊。还要买花。不要买菜了，最重要是这样了，我们菜还很多。所以如果要买是红萝卜、洋葱、老姜，是这样啦。可以放的东西，高丽菜我们也没有，买也随便，不买也随便。什么？高丽菜，一般都没有。他在说现在便宜。要下雨啊，菜又涨回来了。如果下雨而已好像还 OK， 如果台风比较贵了，是不是？当放1万比较好吃，对不对？他们喜欢适合，对不对？但是我感觉到他们不是很喜欢冬瓜，对不对？几乎不是很喜欢冬瓜。那我本来要煮那个冬瓜汤。酸辣汤啊。酸辣汤是什么意思？那个笋子啊。你那个笋子要怎么做啊？我随便哦，太太要煮什么随便哦。那个煮汤也好吃。对呀。切细细的这样煮汤。不要啊，切就像这样红萝卜这样子也很好吃。也可以啊，那个一定熟了很快。对呀，我要蛋黄排骨。我要去给那个弄一个排骨。鹅肉汤。哦也好吃，放酸菜。不要放酸菜的啦。那我们酸菜快掉。那个坏掉了。对呀，你太太可以要买酸菜啊，我也可以吃那家，如果没有放排骨。鹅肉汤放猪肚。鹅肉汤它要放猪肚。我有。那为什么太太一直叫我吃？我说我今天要煮鹅肉汤放猪肚啦。哦，完了。还有笋子啦。因为太太喜欢猪肚。猪肚没有煮也会坏掉。那在冷冻也不会坏掉啊。对呀，不会坏掉。如果太太没有放猪肉，我也可以吃，我喜欢。那太太是故意的，放猪肉这样。你也牛肉可以吃啊。那猪肚那个可以吃素心等啊。我要煮到冬给他们吃啊。哦，要煮素心汤。明天煮素心汤啊，好吃啊，健康哦。素心汤iran那个对身体很好。一定好吃，因为它的骨头一大堆，对。Ini hari ini ceritanya kita mengungkep sapi, teman-teman. Ini ungkep sapi ala majikan saya. Saya cuman mengaplikasikan lebih ke versi yang lebih ada rasa gitu, teman-teman. Saya ungkep daging sapi ini kisaran setengah jam ya. Jadi saya tambahin kecap, saya tambahin saus, saya tambahin semuanya, bumbu, garam, apa segala macam. Saya ungkep setengah jam itu biar rasanya meresap ke daging. Setelah rasa meresap ke daging, kita tambahin air, teman-teman. Terus baru boleh masuk yang namanya godong-godongan ini. Godong pre, terus opcong ya, sama semuanya masuk kayak gitu. Masaknya gampang, mudah, dan sederhana. Nah, nyonya aku mandi ya. Nah, sekarang itu setengah 12 ya, teman-teman. 这个可以放很久的东西了，买昂藏啊涛。我知道那个还没了，那个半个小时还没半个小时呀，huru hara。
Nah, ini tahap penting banget ya teman-teman. Jadi supaya meresap rasa bumbunya itu ke daging-dagingnya. Supaya dagingnya itu nggak tawar kayak gitulah cara gampangnya. Jadi biarkanlah setengah jam ya teman-teman. Kalau misalkan mau 1 jam ya terserah. Pokoknya ya sesuai selera ya. Kalau aku ini 1,5 jam aja lah. Ya rodo asa, tapi ini jangan terlalu kecil ya. Ya biasa lah, yang mendidih gitu. Tak tutup ya. Nah, tahap penambahan air ya. Nah, tambahin air teman-teman. Nah, setelah setengah jam ya tak tambahin air teman-teman. Jadi dagingnya itu ada rasa habis enak. Tambahin air. Nah, kita tambahin godong bawang teman-teman. Nah, yo batang yo daun. Terus lupa teman-teman. Lupa ini dalamnya rempah-rempah kayak gitu, ya bunga lawang dan segala macam. Terus ditambahin tomat teman-teman. Kebetulan ini tomat freezer yang sudah saya cuci bersih. Saya masukin freezer. Ini harus teman-teman, daun pre. Daunnya 2 bungkus ya. Nah. Kalau punya tomat seger ya silahkan. Ini tomat freezer ya teman-teman. Karena kebetulan dulu tomat itu daripada rusak, dicuci bersih masuk freezer. Nah, kita delep-delepkan ya. Ini nanti diungkep kisaran 1 jam teman-teman. Jangan juga terlalu empuk ya. Daging sapi terlalu empuk nggak ada tekstur juga nggak enak, blonyo. Nah, tomat taruh freezer apa rasanya berubah? Tidak akan teman-teman. Yang namanya rasa tomat ya tetap tomat, tidak akan berubah menjadi stroberi. Apalagi akan berasa seperti coklat, tidak mungkin. Seperti ini. Nah, ini biar mendidih dulu ya. Setelah mendidih, kita ungkep lagi kisaran 1 jam melihat tekstur daging ya teman-teman. Untuk wortel ini nanti setelah setengah jam saya masukkan teman-teman. Karena wortel ini gampang empuk tapi juga harus diungkep ya. Supaya rasanya meresap seperti itu. Nah, ini setengah jam kemudian ya teman-teman. Dagingnya wis agak empuk. Saya masukin wortelnya. Ini wortelnya cepat banget matang ya. Jadi nggak usah khawatir. Wortelnya ya biar matang. Sekarang itu hampir jam 1 ya. Saya matikan ya teman-teman. Wis. Nggak usah saya ungkep ya. Soalnya diungkep itu bisa matang. Tak buka air. Nah, ini keadaannya sematang teman-teman. Sapi. Ungkep sapi, wortelnya juga ambes empuk. Semudah, gampang, dan sederhana. Nah, setiap majikan pasti punya cara masak masing-masing ya. Ini cara masak dari majikan saya teman-teman. Saya tinggal mengkreasikan dengan rasa yang kuat seperti itu tok, wis matang. Iya. Nah, ketemu temannya Nyonya. Baru pulang dari pasar. Nyonya aku masih di pasar. Senang huru-hara. Nah, ini warung kopi baru ya. Warkop. Nah, ini kayaknya orang pindahan ya. Barangnya segini banyak. Nah, ini warung makan. Nah, salonnya di sana ya. Sepertinya akan hujan. Nah, ini membeli loteri. McDonald.我找太太在那边没呀？那个还有卖什么东西？3条酒。好的，回家吃饭。吃牛肉面，吃牛肉饭呢。
要给他儿子哈、开刀要吃。 Oh, Tete ya make aku. Oh. Ini tutup ya. 花不花的呀？正经的好。这他们这个要赶快，这个不是人啊！你漂亮啦，做媳妇啦，有钱人家哎。骗人了。哎呀，这。我好吃啊，错我啦，我好稀有啦。穿啊，好不好？好不？他有儿子啊。哦，谢谢，不用谢谢，谢谢。想跳的啦。啊，谢谢。Nah ini buang sampah ya. Nah ini McDonald. 哎呦，哦，我今天买那个小红包，好漂亮。Tete 有做哪个？哎，有很多吗？哎，买很多。很多。哦，那个哈，你回去。然后Tete开心杀人。哎，那有机的你给豆兰菜好，你回去可以卡哩呀。kari-kari啊。啊。我大黄kalau还没吃得完还有买，没有关系，Tete喜欢没有关系。我们从那边录，从那边。哦，我这次做的很成功，好吃。啊，随便。那个冰箱也还没吃完。有了，剩下几块姐姐要。好。什么都姐姐的哈。啊，太太也喜欢吃。随便哈啊，太太开心是最重要的。应该是爸妈现在那边的，爸妈现在那边。哎呦，没有。哎，那还有那个哈，我有买那个薏米哈。薏米。哎，你下去撒撒。刚才太太有买给多兰菜薏，买了。哦。薏米。薏，太太有没有买薏给多兰菜？没有。没有买。明天才要。今天不要。好。明天比较新鲜。你要不要看点上？你晚上哦，煎2条那个阿公那个喜欢吃的香鱼啊。哦，太太有买香鱼。2条而已，你晚上煎一煎。啊，过马路哈。煎一煎就。Hari ini sepertinya akan hujan. Tete要回家一下吗？我还没有去帮忙，人家就。不是啦，吃饭一下啦。没有啦。吃牛肉饭啦。等你薏米撒好了，给他。不是问我的牛肉熟了，要不要吃牛肉饭？那你吃啊。不是啦，太太回家了。啊，我还不饿。哎。你看早上吃那么多。因为有看到朋友不饿啦。刚才你太太了回家，她买菜。对呀。她回去她的家。他拿东西回去。对呀。等一下她。哎呀，还没有吃。忘记了，有吃也忘记了。那个姜，你看那么漂亮。买老姜。嗯。太太应该放在这里的。你不是叫我买老姜吗？对，老姜。害我那个生姜忘记买。好热哎。真的好热。好像要下雨了。好了啦，拜拜。Nyonya aku ke salon ya. Aduh. Nah, belonjonane ugal-ugalan loh. Nyonyaku ke pasar dan tidak belanja itu rasanya mustahil. Itu tidak nyata dan dunia maya. Sampai ini sekarang tuh 1:30-an teman-teman masih belonjo. Kayak yo heran no. Aslinya yo rada heran, tapi aku surat heran nih. Biasa. Ono sing dituku iki. Gabesun, omongnya gak tuku sayur. Terong dituku. Terong ungu. Tuku timun meneh. Heran yo ora heran. Gobis. Ngomongnya ra tuku sayur. Selada. Tuku mie.
meneh iki iwak, ikan bawal. Nah, godhong bawang merah. Masa ini kok ngomong ora blojo. Heran pokoknya. Iwak teri. Tuku jagung godhog, suruh godhog. Ono wortel. Sakmene mbani teman-teman. Kerang. Ini pertama saya mau ngerebus jagung dulu ya. Jagung ini tuh ngerebusnya 15 menitan. Jadi saya tuh mau keluar itu nggak ada waktu teman-teman. Sebenarnya saya hari ini tuh pengen keluar membeli mie ayam ya. Tapi gak kober gitu loh. Ini ungkep sapinya saya pindahkan dulu ya, soalnya saya mau godok jagung. Oh, Masya Allah. Godok jagung, aduh, galu-galan. Nah, di sini ono wortel ya teman-teman. Wortelnya ono 4-5 gelondong. Ono iwak teri. Tuku godhong bawang sak meneh biyen nih, sak ambrah-ambrah. Tak buang kok teman-teman. Nah, ini gobis ya teman-teman. Tuku gobis sama nih gede nih. Tuku kerang. Ini biasanya dimakan sama daging mie kuah sapi teman-teman. Jadi saya pisah ya. Nanti kalau dimasuk, ini masuk freezer ya. Ini seger punya. Jadi biar gampang kalau ngambil. Misahnya nggak usah terlalu gimana-gimana. Wes gini aja. Yang penting tidak melekat. Timun. Galu-galan kan membelikan timun untuk Yayu. Ini rumah sana aku petikon ngerakoti timun terus. Masya Allah, Masya Allah. Aku tadi request bawang merah ya. Kita bawang merah itu kan berguna sekali ya. Informasi ya teman-teman, sekarang bawang merah di Taiwan itu lumayan mahal teman-teman. Nah segini ya. Selada bisa dimakan mentah, bisa dimakan matang, salad. Ini ikan bawal teman-teman, bawal putih. Nah ini ikan teman-teman. Ikan yang ini, orang kalau habis operasi itu disuruh mengkonsumsi ikan ini teman-teman. Ini namanya ikan apa? Saya ya kurang paham. Kalau setelah mereka yang operasi itu disuruh makan ikan ini. Nah, teman-teman yang tahu silahkan komentar ya teman-teman. Ini iwak opo jenengnya aku juga ngerti. Nah, jadi nyonyaku beli 2 ya. Ini saudaranya punya. Katanya bagus banget untuk pemulihan orang yang setelah operasi punya. Nah, jadiin 1 ya. Aku gak paham teman-teman, yang penting masuk freezer. Di sini ono terong teman-teman, ono 3 biji terong, 3 eler, terong ungu ya. Ini ono gabesun teman-teman, no. Gabesun tuh seperti ini, dia tuh seperti rebung seperti itu, tapi bukan ya. Nah, ini jahe tua untuk masak kita. Kalau kasih kebek kok ngene teman-teman, saya tuku terus. Aku ngerasa mumet dah, tenan aslinya. Tapi yo sojo, majikan tuh yang paling bener. Dan sampai kulkas sakmene gedene sampai penuh loh. Ora ya mumet to ndas rasane. Padahal ini kresek ya, apalagi kalau kontainer. Wah, tambah ramuat. Daging ayam, daging sapi, opo daging saenek-enek daging enek kabeh. Luar pokoknya ya ujian. Gelap teman-teman, nggak nyangka ya teman-teman segelap ini cuacanya. Cuacanya seperti malam hari. Nah, hujannya turun ya teman-teman. Sebenarnya hujannya nggak deres ya. Tapi hujan tapi nggak deres. Gelap-gelap. Weh. Yo. Cần什么？的台的了没有讲？什么讲什么？
有长几个。7个ini. Oh, kangkang sai ha. Bye bye. Enak-enak ay. Apa ki? Diam. Aku takut ya gelap-gelap gini. Nganterin ke salon. Nyonya aku itu berkreativitas tanpa batas ya. Ini nggodok jagung. Setelah ini pakai air garam, antar ke salon. Wah, masya Allah pokoknya luar biasa. Ada hobi kesibukan itu ada. Kita walik-walik ya teman-teman. Ini kisaran 15 menitan matang. Nah, hujannya tambah deres ya. Deres banget. Ini kalau hujan tuh tak masukin kayak gini teman-teman. Soalnya tampu ya kena air. Hujannya deres banget, masya Allah. Alhamdulillah, barokallah. Semoga membawa berkah. Nah, dilaporkan untuk daerah Taipei, Yonghe, Dingxi teman-teman, hujan turun teramat sangat parah hingga bercampur angin teman-teman. Ini sekarang saya juga disuruh untuk mengantarkan makanan ke salon teman-teman. Nah, ini adalah nasib TKW Taiwan teman-teman. Nasib terkadang seperti ini ya, tapi tetap disyukuri, alhamdulillah. Nah, garamnya aku masukin ke sini teman-teman. Tidak ada masalah. Banyak-banyakin tempat, kalau nyonya itu pindah tempat ini itu, kalau saya enggak usah. Kayaknya Taipung teman-teman, angin gede. Oh, anginnya gede. Kayaknya Taipung ya kayaknya ya. Nyonya aku pinter, nanti kalau Taipung sayuran mahal. Aku nanti aja nganterin nih kalau hujannya agak reda ya. Aku tahu. Tadi nyonya aku suka yang ada asin-asinnya ya. Satu, dua. Dan ya Allah, alhamdulillah. Semoga membawa berkah. Hujan itu nggak berhenti-berhenti teman-teman. Biasanya itu 15 menit deres, setelah itu berhenti ya. Ini mau tak anterin ke salon nanti daripada nyonyaku lah huru hara kan. Biasanya kan huru hara ya. Jadi hujannya hujan air kayak gitu loh. Tidak berpetir ya. Angin memang angin. Suruh nganterin ya dianterin gitu teman-teman. Yang namanya kerja ikut orang. Hujan ku lewati, badai ku terjang, seperti itulah. Ibaratnya lautan ku seberangi, gunung ku daki, seperti itulah. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Yes. Deres ya kayak bisa.但是我的脚湿湿。啊？太大不要。哇，怎么变成这个鱼啊？好大，很像倒下去这样。对呀。舒服一点。哦，好大哎，好可怕。这个不会，那个不会开哦，我在这里。不会，它不会开，因为你要按它才。胶一包一包是这样可以剥了。哦，他们就要用塑胶才不会烫。太太没有塑胶啊？不用了啦。对呀，这样剥一剥也可以啊。你等一下先喝。这个那么热的东西脏到塑胶不好，对不对？对，要聪明啊。
较聪明啦。 Oh, alin saya teh saya celi. 先给你听呀。 Ini ya si Ai. Aku tak pulang lah. Hujannya kayak gini teman-teman. Aku tak pulang Oh, seperti ini ya. Luar biasa ini. Oh. Kita melawan arus hujan. Setelah HP ini tak tutup aja ya. Nah, sampai banjir teman-teman. Sebenarnya kalau nggak ada mic ini bisa hujan-hujan ya. Ada mic ini sayang. Oh, hujannya kayak ngono loh. Ngeri. Untuk pakai sandal ya.